ti si pitao, ti si sveo stvari na Palestinu, na nešto što je mnogo konkretnije. Nažalost, ja sam dugo godina i decenija čekao da se nešto ostvari i da Palestina dobije državu, ali mislim da Palestine nema. Nažalost, Palestine kao države trenutno nema, a teško da će zadugo i biti. Upravo zbog ovoga o čemu mi danas razgovaramo, a to je ovo što se događalo posljednjih nekoliko godina u odnosima između velikih sila, između Sjedinjenih Američkih Država i arapskih zemalja. I zato mi se čini da je ovo, kad smo se pripremali za ovaj sastanak, ja sam stavio da više strategija na Srednjem istoku nije Izrael kontra, sad je nije više Izrael kontra arapski svijet, nego je Izrael i Arapi kontra Iran, pa u krajnjem slučaju i kontra stvaranja palestinske države. Ima dosta zato elemenata da se kaže, ima kolega Zlatko je rekao da u Izraelu dolazi nova vlada, ali da je to ultradesničarska vlada i da drugčija vlada... Taj presudan glas će biti glas. Drugčija vlada u Izraelu ne može ni doći na vlast. Može biti malo blaža, može biti nešto malo umjerenija nego što je bio Netanjahu. Ali tu je to. Bennett je gori od njega. Lieberman je isto tako nepredvidiv. Tako da mi ne znamo kako će se Izrael dalje ponašati, ali ono što je Izrael postigao za vrijeme Trumpove administracije, to je na conu, to je na terenu, to je realnost. Jer ja se sjećam kad je 8. novembra, kad je Trump izabran, mene su pozvali da govorim na N1 televiziji. Ja sam rekao stvari koje sam se ja uplašio, a u stvari sve je išlo na to da bude protiv mog tog stava, ali na kraju krajeva, posle 4 godine, ispostavilo se da je ono što je Trump želio, da je on djelomično i postigao. Kao što je Milošević pošao u ratove na Balkanu i svi kažu izgubio je ratove, a nije, on je dobio rat u Bosni. Znate, tako isto Trump, njegov plan vijeka takozvani, on je uključio neke stvari koje su se na terenu ostvarile, a to je pomirenje i uspostavljanje diplomatskih odnosa i svih drugih odnosa između Izraela i onih zemalja koje su jako važne, sada važnije nego tradicionalne, one naše tradicionalne zemlje arapske, da kažemo Alžir, Egipat, Magreb, Jordan, Sirije svakako nema. Znači, oni koji imaju na Srednjem istoku pare, koji imaju moć i vlast, to su arapske zemlje zaliva, Saudijska Arabija i Izrael. I oni su sada u savezu. I to nijedna te administracije, ni Bajdenove, niti neke druge, niti neki novi Clinton, koji mogu pokvariti ono što je on učinio u interesu američkih interesa. Američki interes su uspostavljanje odnosa između Izraela i arapskih zemalja. Krenulo je bilo sa Egiptom i Jordanom, znate, pa je bila pauza od 2-3 decenije i sad su uspostavili odnose sa onim zemljama, kažem, koje su najvažnije. I krajnja žrtva jeste sada odnos Izrael arapske zemlje kontra Irana. To je praktičan rezultat ove politike Trumpove, ali je on u krajnjem ishodu najviše na štetu same Palestine. Palestina je svakako podijeljena i to je bio rezultat uticaja s jedne strane Izraela, s druge strane arapskih zemalja, jer su svi davali i pare i pomoć na Hamas, a slabili jedini sekularnu tačku, jedinu sekularnu, ne mislim u ovom
evropskom smislu, nego onome ko zna malo arapski, zna Almani, oni imaju izraz za taj Elmanija, pa miješaju ljudi sa njemačkom, nije to ona. Elmanija je nešto što je u stvari osavremenjivanje društva sa očuvanjem osnovnih principa vjere, svoje vjere. Je li islam ili hrišćanstvo ili su druzi, ali to je to. Znači, to je ostalo na Srednjem istoku, gledajte. PLO, odnosno Ramallah, odnosno Mahmud Abbas, jedina ta tačka koju još nisu Saudici, ni Izrael, ni Amerikanci, niko uspjeli, odnosno još nisu uspjeli da je razbiju. Stvoren je Hamas kao suprotnost, a Palestina i ono malo što je bilo je podijeljena, rastavljena, napravljene su enklave koje izraelski naseljenici jednostavno grizu, jedu, otimaju im najveća prirodna blaga, izvore na planinama, u dolinama kogod hoda dolje po Palestini vidi da više i polja se suše, ne može više da se uspijeva ništa jer nema vode. Koliko? 1/4, mislim, ni četvrtina čak vode sa okupiranih teritorija ne koristi se za Palestince, nego za izraelska naselja. Dakle, ja sam, nažalost, veoma razočaran i ne znam kako će se dalje razvijati, ali ni Bajdenova administracija, kažem, zato što drugo je biti senator, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, on ima jednu kompleks gotovo ljudskih prava, Biden. Da. I to je divno, to je on pokazao na mnogim krizama, slučajevima u svijetu, pa i Bosni i Hercegovini. Međutim, kad je došao na čelo Sjedinjenih Američkih Država, on prije svega štiti američke interese. A američki interes su na Srednjem istoku očuvanje, odnosno mir, ali uz očuvanje Izraela i onih zemalja koji su oslonac na Srednjem istoku i vojni i ekonomski i ti 40 milijardi dolara poslova vojne saradnje sa Saudi Arabijom u interesu je i Bajdena da to ostane, da se sačuva. Samo na drugi način, na jedan mnogo elegantniji, mirniji, ljudski način, znate. Tako da ja ne vidim uopšte šta će i kako će biti, hoće li uopšte biti dvije države palestinske ili će biti jevrejska država Izrael koja će dati neka manjinska prava ovim zapadnoj obali, a Hamas će polako umirati, 2 miliona ljudi živi, umire tamo od gladi. Šta će, kako će biti, ja ne znam. Mislim da si se spremaš da... Da, htio sam vam, kad ste govorili o toj tako prilično pesimističnoj viziji, odnosno slici budućnosti Palestine ili budućnost Palestine dio naslova ove teme, sjetih se da je malo prije kolegica Trifković spomenula međunarodno pravo i nakon svega ovoga što čujemo od vas, što čujemo malo prije od gospodina Dizarevića koji se, čini se, osmijehnuo na ovu moju konstataciju, je li uopće suvislo danas govoriti o međunarodnom pravu? Evo i na tragu te činjenice da je Joe Biden neko ko nije politički avanturista, ko nije neko ko je, kako ste rekli, gotovo pa opsjednut ljudskim pravima i slobodama, koje, je li, valjda treba širiti diljem svijeta. Ima li tu ikakve nade? Ima li nade u nekakvo pokušavanje vraćanja palestinskog pitanja, ružno mi je to svaki puta kazati, palestinsko pitanje u okvire takozvanog međunarodnog prava? Da je do prava međunarodnog vratilo bi se pitanje Palestine na 1947. godinu na rezoluciju
I na kraju krajeva, poslije toliko godina, koliko 70 godina već imamo tada, Eto i više, da. od 47. da je Bog do ostvarena ona rezolucija onakva kakva je bila. Da je Arapi nisu odbili, Palestinu bi danas imali kao državu pored Izraela. Onoliku kolika je bila prema planu podjele, da. Prema planu podjele, ono je bila jedna nepravedna za Palestinu kao, ne znam, ali je bila realna i nije loša uopšte. Na rezolucija, koliko god puta sam je gledao, govorio sam da je Bog do ona realizovana. A da nisu arapski kraljevi tadašnji, ne znam, krenuli u rat protiv Izraela, da nisu poveli onaj prvi rat sa Izraelom 48. godine, onda bi se danas mi imali, ne bi bilo priča više ni o granicama, na kraju krajeva radikalnim sionistima je odgovarao taj rat, ali Palestincima nije. Iz svakog od tih ratova i svaki dijelovih tačaka Palestina bila manje. Sve više i više, tako da vi imate danas jedine narode na Srednjem istoku koji nemaju granica, Kurdi u redu stoje, znamo zbog čega nemaju, ali nema ni Izrael granica. To je druga vaša omiljena tema. Dobro, ali nema ni Izrael nema granica. Znači oni od 47. do danas stalno širi. I ovo, na primjer, sa aneksijom Golana i zapadne obale, ja vjerujem da će to proći. Ja vjerujem da će to proći ovih godina, jer Biden ima sad mnogo teže probleme s Kinom u svijetu i ovo, i možda će na neki način to proći, a pogotovo da vraća sada ambasadu u Tel Aviv, pa da neke druge oko izraelska naselja više nema šta da se dalje da gradi. On je izgradio dovoljno, Netanjahu je napravio toliko puno, dozvolio tih naselja, da on jednostavno najljepše što ima u palestinskoj zapadnoj obali, to su pokrila ta naselja. I ti nikad više se nikad neće, mislite da bi neko mogao srušiti neku kuću u tim naseljima? Ko se na to može osuditi? A koliko ima rezolucija, što kažete vi, međunarodno pravo, koliko ima rezolucija Ujedinjenih nacija, pa i američkih, koje su Amerikanci podržali, u kojima kažu da su ta izraelska naselja ilegalna, da je okupacija zemlje. Evo vidim, ovih dana u nekim dokumentima američke administracije ponovo govore da jest Izrael okupator, da jesu naselja odnosno da je to okupirana zemlja. Međutim, šta? Opet će doći neki drugi predsjednik pa će to dozvoliti. Tako da ja ne vidim, kažem vam, ne vidim vam neku bolju budućnost uopšte za... Vraćamo se na ovu temu današnju, na kraju krajeva, na dan Jerusalima. I tužno je da svake godine sve teže nam je govoriti uopšte da će Jerusalim nekad biti glavni grad Palestine, istočni Jerusalim. I da će Arafat, njegov grob tamo, one šine koje je bio u Ramallahu, ti znaš, pa jeste vi vidjeli to, niste? On je na šine stavljen njegov grob, onaj kovčeg, a šine su okrenute s jedne strane otvore da mogu prema Jerusalimu. Ovamo je rampa, a tamo nije. Hoće li kad to se dogoditi? Neće, ne vjerujem. Nažalost, ja za mog života, a možda i suviše i duže živim nego što bi trebalo, dvije, tri stvari su, ali jedna je stvar, na primjer, da već sa mnogim prijateljima u svijetu se kladim gotovo, s jednim sam se kladio Turčinom, da nikad Izrael neće napasti Iran. Da, to stalno ponavljate. To je ja dok sam živ. Ali sad na jedan put, evo, kako reče Zlatko, bili su momenti kad se razmišljali su nekoliko puta. Znate, međutim, nije to u interesu ni Amerike, ni u interesu Izraela. A ako govorimo o narodima,
čak, na primjer. Vi imate vrlo zanimljivu stvar, da je u Americi poštovanje Iranaca kao naroda je mnogo veće nego poštovanje Arapa. Da je među Jevrejima i Irancima bliži su po kulturi, mentalitetu, po nekim stvarima, znate, u istorijskim, po onim, kad niko nije htio prihvatati Jevreje, Iranci su ih prihvatali, da se ne vraćam u vrijeme Kira i Ahamenida, da se tu, što reče, ja mislim da će jednog dana doći i ovo, da će se Iranci i Jevreji, ako se oslobode ovog radikalnog cionizma, da će se prije sarađivati nego što će sarađivati sa Arapima i Iranci. Jer tu je mnogo dublji jaz, i kulturni i istorijski. Otišao sam možda malo više pretjerano. Da, to su vaše omiljene teme. Ali ja ne znam, tako ja gledam. Ali čekaj, a da pokušamo malo, dakle, normalno, takozvana normalizacija... Nemoj me u Tursku, evo ima... Da ne spominjemo. Evo ima, Osman imaju. Nisam uspio izvući od vas rečenicu s Turskom, ali takozvana normalizacija odnosa arapskih zemalja, vi ste negdje to kazali malo prije, da samo se uvjerim, jesam li dobro vas čuo, će samo dodatno doprinijeti onako lošem položaju i nemogućnosti Palestinaca da budu imali svoju državu. Dakle, to je jedna od teza koju smo čuli ovaj svoj razgovor. Možda će onaj John Kerry, onaj krasan čovjek, možda će... I neki Iranci misle da je krasan čovjek. On je zaista do zadnjeg momenta, on je toliko, ja mislim da mu je Tajevića razočarenje što nije postigao nešto. Pa i ovaj Indik, isto, ja sam ga i sreo dolje u Ramallahu, vidio. Oni će nešto probati, da se, ako ništa, da uđe ponovo u opticaj druga rješenje, dvije države. To sam htio na kraju pitati, da li smatrate to realnim? To je ušlo i to moguće da će nekad postojati. Ali šta ako je jedna država nuklearna sila, a druga država koja je sastavljena od enklava koje između sebe nemaju ni fizičkog kontakta, to je zapadna obala, molim. I razoružana u projektu. A da ne govorimo i razoružana, neutralna, imao je Mahmud Abbas. I imao politički podijeljen. Imao rješenje, on je nudio NATO paktu, rekao, evo vi uzmite, molim vas, Palestinu i... Pod svoj kišobran. Dajte oružje, nama ne treba. Znate, a to nije u interesu Izraela. A na kraju krajeva nije u interesu ni Saudi Arabije, ni oni, da ne idemo u onaj jedan ideološko-društveni princip straha od Palestine, koji je vladao prije 50 godina, prije 30 godina. Palestina je, kao što je Alžir na sjeveru Afrike, Palestina je jedini nekakav revolucionarni, društveni proboj učinila. I njima nije stalo. Kome je stalo u ovim zemljama zaliva do Palestine? Više nikome nije stalo. A šta je s tamošnjim narodima? Ja ne vjerujem ovo. Narodom. Ne bi se previše sa Zlatkom mojim slago što se tiče naroda. Narod je svejedno, ni narodu šta. Palestina, nekad je to bio ideal. Šta je? Danas je svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je svjetski šampionat. To je njima važnije i tom narodu da gleda, da prenosa. Čuj, zamisli mi dobili. A $75 milijuna je odobrio sad Biden, njegova administracija, da se Palestincima da, pa je čak bila polemika da li 75 ili 15 milijuna manje. A to je, od toga žive, to je sadaka koju daju oni, na kraju krajeva Izrael je plaćao Hamas, plate dao, da daju Palestincima da mogu isplatiti policiju svoju. A koliko je
koliko je koštao onaj šampionat evropski koji Katar to. Svjetski. Samo 1 milijardu da pošalju u Palestinu onome Abbasu, on bi možda spasio za nekoliko godina industriju, školstvo, univerzitete, kulturu, stipendije, znate. Samo 1 milijardu. Da, ali ne može se na sadaki pod sadake živjeti. To. U Turskoj neću. Ima drugih koji su, ja ne znam, nije meni lako otići u Tursku, znate. Ne daju, nisam vas ja zvao da idete u Tursku, ne da meni porodica, nego da nam kažete koju o ulozi Turske u svemu tome, ali nekom drugom prilikom. Neka prodaje. Danas sam ja s čovjekom koji mi je mijenjao točkove na autu, se posvađao dosta. On je Erdoana branio, on je veliki čovjek, on je najveći musliman na svijetu, on je ovo, on je ono. A onda kad smo došli do love, kome daje pare i poslove, a kome je ljubav, nama ljubav, a Srbiji investicije.